Ake sibona amandla endumiso bazalwane. Awu amen. Umkhulu wami kwakuyinyanga uJazi. Izindlu zombili khabo gogo ngapha kabo mama ngapha kabo baba inyanga zazi namandla into zamkhulu uJazi zazi naphela zayigaywa yimi ngiyazazi zazi namandla ngiyayishisa nje imithi yezangoma nezinyanga kodwa umkhulu ayinamandla into yakhe ngizonitshela ngelinye ilanga ukuthi ubone ukuthi into zamkhulu zazi nama zangixaka nhlanzane ngamukela uJesu into zamkhulu yabona ngalelo langa zangixaka impela ngabona ukuthi ya zinamandla into zamkhulu wayengaye ethendeni umkhulu nasibuye ethendeni asivulele nomama singene silale ekseni kube mnandi sicoce angayingeni indaba yethu wayebhula ngezinyo angaze ngelibone izinyo elingaka nangembuza wanyamalala 6 months uthi wayekade lapha emabhuti emanzini wabuya nalezinyo ke ulibeka la abesebeka igujana la abesatha ngabeka le igujana nakuzoba khona umuntu uzwa ngale igubhu zithi twi athi lungisani khona bezayo namhlanje mkhulu zazi namandla into zakhe ngiyakutshela phela zazi gaywa yimi ngiyazazi inganomuthi lo ukuhlanzisa abantu ngiyawazi nje wawudidiyelwa kanjani mina sithole ngakuhlanzisa mina ngakuhlanzisa azinamandla uba loyo kwakuthathwa lempukane ezolihlaza hayi umuntu omkhulu ka nami ngibone sengifunda iBhayibheli ukuthi into zamkhulu zazi sezwini manje iBhayibheli likhuluma ngamafutha empukane kugaywe kona kuhlanganiswe ngesikhathi uthathu ukuhlanza yiko lokho kodwa mhlanzana ngisindiso sondela ngey10 zika January 1959 eke ngikhohle saye ethendeni lalicishe libe ngaka sithola mina ngangithi kisekisi ibuye lokushini kanti umuntu uzothi back to God indodende yakwangcolosi kwaBhengu ihamba ungathi khathele ungathi ayindawo kanti bika indaba ukuthi ngivela kude ngiyakude sangena salalela lo baba ekhuluma ngezitura akhulume ngeAustralia uyibone eAustralia ungafikanga khona kodwa nakaqeda ubone sekukhala abantu kumangala ukuthi njoba besihleka bakhaliswa yini zangibamba nami ngelinye langa 10 January eshumayela ngokuthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka khona izwe elangihlaba angeze umfundisi eshumayela ngale ndaba uthi uNkulunkulu isihlalo sakhe igolide nezitrade ezulwini igolide kodwa uNkulunkulu nalezwe langihlaba walinyanya izulu lilihle walinyanya ngenxa yakho wadela ukuzobhuqasa la elanda wena ngayibona sengimena kwehla amafinyila angiyinikelanga ngihlafuna ichapisi ayinikela ngikhala inyembezi ngathi ngiguqa la nomama ongizalayo ngambona naye semela sabekwa izandla naye indaba yaphuma inkonzo siyekhaya sathola amagate wonke asevalwe ngamaketanga angimazi umkhulu lamaketanga wayesewathatheka for the first time namhla sathola amagate evaliwe wamemeza umama sivuleleni bogumbi sivuleleni bosokukhanda sesifikile wamemeza umkhulu endlini wathi hayi sebangitshelile
ukuthi lokho eniza nako kunamandla kunalokwami namhlanje. My God, my God, my God. Kadangekho ngikhala. Ekhala umama wayengekho umkhulu kodwa into zakhe zamtshela. Ngathatha nali igama elilodwa nje sithole. Into zami sezingitshelile ukuthi lokho eniza nako kunamandla kunalokho. Waqhubeka wathi nangivulela nine sezingitshelile into zami ukuthi ziyahamba nakungena nini. Impahla zethu zaphuma ngamafastela. Ngamukela uJesu kwaphela ubuhlobo. Ngaxoshwa ekhaya. Oh shata. Shata pasika. Oh shata pasika. Inkosi engikhonzayo inamandla. Namandla. That is why angidideki njengoba bengintshela nje ukuthi ngithengise Rome kwabuya bonke abantu bephethe izinto zokucima umlilo bathi iroom engilikulo liyasha. Abantu bangeke bangibone kodwa ama computers ongibona. Abantu abangibonanga kodwa izinto zamkhulu zangibona ukuthi into engiyiphethe inamandla. Uyabona nje mntanami njengoba ngizokubeka isandla awubekwa indojana nje. Izulu ligibele, izulu liphakathi kwami. Inkosi uJehova inamandla. The man of sorrow, the man of Calvary. Sizukulwane sanamhlanje sihambe sahamba sahlubuka kuye. Nabakhuluma ngaye bakhuluma ngaye kodwa babe bedlala enkonzweni. Abantu bafuna uNkulunkulu abamboni kudlala thina esiphakathi. Bazalwane phaphamani icilongo selizokhala. Iyabuya inkosi yamakhosi. Uyabuya umdala wethu.